Bisa, katongkonan kamarintinana Bapak Iva Tondon Sibata, Mempadu Lagos Sema Maria, latongkonan dalam tahun 26 nanan, katongkonan kamarintinana Mama Ronald bantu Nenek Angel, Lea Batu Bunga Mempadu Lago Paparia, latongkonan dalam tahun nomor 26 nanan, katongkonan kamarintinana Siana Ne Irma, Lea Robo, Rampo Metua, latongkonan talungkulon karwa talungkulon kasera, katongkonan kamarintinana Leoni tongkonan Tobatu, Mempadu Lagos Siapa Mamike Batu Lago Tobalu, latongkonan dalam tahun nomor 2 Sitaru sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana Matius Mangau Mabuju, Mempadu Lago Tobalu, latongkonan dalam tahun nomor 2 Sitaru nomor sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana Mama Anda Batu Nenek Feni, Lea Batu Bunga, Mempadu Lago Mama Mike Batu Lago Tobalu, latongkonan dalam tahun nomor 2 Sitaru sama Pulau Bisa, rombongan Nabati Nek Lomo, keluarga Petisa Nek Lomo Lea Batu Bunga, Ram Pematanggian Suruh, latongkonan talungkulon karwa talungkulon kasera, katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Sane Utan, keluarga almarhum Ne Utan, Lea Batu Bunga, Ram Pemetua latongkonan talungkulon karwa talungkulon kasera, katongkonan kamarintinana Titus Talik, Jomai Lea Ramde, Ram Potongkon. Iya, tapi aku tarang bawa karoli malah aku tak kembali seperti apa aku coba iya. Si tarungan katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Masya Neneria, keluarga almarhum Neneria Balimu, Rampotongkon Mempadu Lagu Bapak Wandi, latongkonan talungkulon apa talungkulon 5, katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Nenebi, keluarga almarhum Masya Nenebi Balimu Mempadu Lagu Bapak Wandi, latongkonan talungkulon apa talungkulon 5, katongkonan kamarintinana Sya Nenek Lili Terminal, Rambo Metua, latongkolan talungkulon karwa talungkulon kasera, katongkolan kamarin Mempadu Lago Tobalu, latongkolan dalam tahun nomor 2 Sitaru sama Pulau Bisa, katongkolan kamarintinana Bapak Grace Timika, Rambo Matanggian Suruh, latongkolan talungkulon karwa Sitaru talungkulon kasera, katongkolan kamarintinana almarhum Masya Nek Raya, keluarga almarhum Nek Raya, Pantan Makala Mempadu Lago Tobalu, latongkolan lantang nomor 2 lantang sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana siapa Pak Ardi, Totumbang Tumanete, Rampotongkon Mempadu Lago Tobalu, latongkonan lantang nomor 2 Sitaru lantang nomor sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana Simon Renta, Lea Batu Bunga, Rambo Metua, latongkonan talungkulon kasera, si tarungan katongkonan kamarintinana siapa Sakramte, katongkonan kamarintinana Mesa Kramte Gelea, Rampotongkon Mempadu Lago Hardi, launga taruh katongkonan lain begomi, Gorang letter B, katongkonan kamarintinana Bapak Rendi Lea, Mempadu Lago Hardi, latongkon komi inde Gorang letter B, si tarungan katongkonan kamarintinana siapa Nek Grace, Tuyu Batu Bunga Rampo Matanggian Suruh, katongkonan kamarintinana Bapak Lia Mandetek Rambo Matanggian Suruh, latongkolan talungkulon kasera, katongkonan kamarintinana Bapak William Jombe Tentena Poso, Mempadu Bali Tutu Langkonan Tomate latongkolan lantar nomor 2 Sitaru sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana Bapak Kris Tongpatung Lea, Mempadu Lago Sane Wandi, katongkonan kamarintinana Mama Anto, Tongpatung Lea, Mempadu Lago Sane Wandi, katongkonan kamarintinana Nek Toding Busung Murage, Mempadu Lago Sane Wandi, Bintung Nato, Lemadaru katongkonan Lamitamu Kebilang Tanah Sane Wandi, katongkonan kamarintinana keluarga almarhum Sane Bangko, Bola angka nomor 2 Sitaru sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana siapa Pak Aril Kamisa, Rampotongkon Mempadu Lago Hardi Ram Telino, katongkonan angka nomor 2 Sitaru sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana siapa Pak Aksa Tumanete, Mempadu Bali Tutu Lago Hardi Ram Telino, katongkonan angka nomor 2 sama Pulau Bisa, katongkonan kamarintinana Nek Justin Kamisa, Rampotongkon Mempadu Lago Tobalu, latongkon juga komina angka nomor 2 Sitaru angka nomor 1 Pulau Bisa. Lagi bola susu bersanggarara atau bagam dan bulan menalambiran dan diburuki kami sudah tugang dengan detik bukan lego nari lagi kami suruh tubuh bukan
paden di manis nangarata pagamjanan bulamda tanda buktumta pempatuan taraga tang maleso lidan tamatali ngaduan taming gerak kota masuling pak perangin lagi kuat tabe ta karinganan kaleta darampo Indonesia protokol belanda salagar kadaga kuruku kurri kita kadu kalila dari pampang lago nai nang makamban kiden utama jarak dalam tekalua inang manimba ki mengkarak kota mati sanggana tandung kalonara ikua tabe lago kita tumanda naria tandu lambang taula bibinta naloluan garuga apule mati kuat tabe tamu kayulang musuling kararata ta kau karan pela kau kalian tegeta ta tiga rumah rampa lago ilang tuang kali satuan ini nadio kalago tuan lepasin pulau na buku benda warna pela ilang la susi potong tong ilas sunda tulang belang alam paliran katonggonan selama lago kita to rampo tonggo yang kita soko Bagaimana Rabia dari Amerika di Batam dari Gere selama sulit tahun. Di situ ada Luti Oro kebisa na ini simbol pagi deh, nanti lo mungkin ada. Jadi kita tolong kalau bisa diangkat ke sini. Apa ya? Dia kok panitia. Halo Pit. Halo. Lancar selalu. Amin. Terima kasih. Iya, tapi sisi mau nanti masuk kemarin di mana kembali sudah main sangarak tanggal buku tapi kedua kata rampo kalau ini dengan protokol yang lagi kalau ia bertengkoran kemarin di keluar. Oh, di atas kan. Di mana kamu? Nanti pergi sini. Merdafa. Ada di pondok. Di kopi ada bapak anak yang main kue. Ay, cari dia. Halo, nanti. Iyo, iya durungan si teruk nalang pasaka kalena. Iya betul ketengkoran kamarintiran ng keluarga besar almarhum A.M. Yunus Kalir. Tunggunan Bealagasing Pangrorean kembali Rambo Mak Denanteno. Ketengkoran kamarintiran ng keluarga almarhum dan sampiran ng keluarga Insinyur Franz Pangalinam tunggunan Pak Bulungan Liatung. Rombongan ng keluarga Insinyur Franz Pangalinam tunggunan Pak Bulungan Liatung. Iya, kabel yang rombongan kosong siara kado. Rombongan ketiga menjadi dirawat. Sinaruna rombongan Mama Irna Togete Lambio, rombongan Nenek Isibaku Nekenteng, Kamali Tabang, rombongan Bapak Batara, Kamali Tabang, rombongan Bati Almarhum Sanesem Baburakin, rombongan Mama Dedi, Tondon Nakale, rombongan keluarga Bapak Igo, Kuisut Burake, rombongan Bapak Ruben Bau, rombongan Bapak Afri Nakale, rombongan Nenek Justin Kapisa, rombongan Bapak Aril Kapisa, rombongan Nenek Koko Dea Babangan, rombongan anak Opuang Sorura, Tongkonan Gendenan Kapisa, rombongan Pendeta Ogiwim di Kompong MTH Batu, Bapak Adel, rombongan Nenek Joshua Batu. Si Taruna rombongan keluarga Lingga Balikpapan Kalimantan, rombongan Bapak Randi Lapandan, rombongan Bapak Koni Aspol Makale, rombongan Bapak Pamat Lapandan, rombongan Batina almarhumah Bapak Anggin Pamba Tua Kapisa, rombongan Nenek Aron Kuisun, rombongan Bapak Kevin Kuisun, rombongan
Bapak Aron Batudina Wisma Rotterdam rombonganna Sampingnya restoran Asia. rombongan Nenek Dewan di Wisun, rombongan dari keluarga Oma Leon Wisun Borake, rombongan Bapak Dira Tarung Konkesu, rombongan Bapak Chandra Tanah Malaya Rantetayo, rombongan dari keluarga almarhum Cornelius Pasang Makassar, rombongan keluarga almarhum Kamal Ditaba, rombongan keluarga Nenek Timang Batu Lai Bese, Malim Bangulu Salu, rombongan Bapak Michael Jomi Morowali, rombongan Mama Ukti Sudiang Makassar, rombongan keluarga almarhum Ne Andi Togesan, rombongan keluarga Bapak Elda Pawondula. Iyo, yang satu rombongan mangga di saat ini pada ngabelai mai. Ini rombongannya Ampona nek segini anak-anak yang dari Amerika. Iya, jadi foto dokumentasi langsung dari sana. Makanya ini tedong di mana? Iya, di Rapinan di gua Matius Manggawa Pascawana Matius Manggu. Iya, susi motor di gua di Pakalolo kene di tayo di Malaysia. Rombongannya Nenek Sigele apa dari Amerika. Lagi 1, 2, 3. Lihat tedong. Oke ya, betul. Luis. Luis. Tambahan rombongan Minggu Bali Standa Minggu Bali Jomai Standa rombongan keluarga almarhum Neng Karen Simbuang Burake rombongan keluarga almarhumah Profesor Dr. Justina Takdum Batara rombongan Banasura Pausangala Pertamina. Iya, sama perang nih Pak. Siapa nama? Kontak perempuan. Dia dia pasti menang. Mana? Erlan. Rantai taula di pasai Tantung Mangerika kubo kada lako tule rangi ti parin penduan tono susi sarebu ti kembo motento kaum tumalaran susi kawin pen kasaka tentoratu langi torro sisuluan
Tuming kamadatu iyong teran teka dua. Tume pakaraing iyong tetan mas. Urangi honina isong diam balasati. Tiga rente dialing kamakarangan pahinawan ka. Kagalaga sang dederan umombong sang diam kanan. Dari pelataran ini tak lupa kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa sebelum kita mengayun langkah ke pelataran duka cita ini dari lu, walaupun berbeda keyakinan tetapi satu dalam pengharapan. Dan akhirnya kami mengungkapkan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggaraga sanggederan kumombong sang tiang garan. Di basema diang deram de galua di bantu doti lagi diong tenandung kalona. Iyong balo may lili padang dimengkending ito daw masyanin na bambato tiyang kana. No daw na taranakanan na yoga sang 12 buwan na. Iyong balo may lili na padang dipanglorean digende busa sang ramean rame sang sapangang daw isungi dalam pangabulaan na uwang arigasing ram kemarin dalam dedong iyong mama dobunalan. Tongkon duka pantalisan makalain na. Taruh pulawan na atau dikasih 5 tahun na ikawan nga tundon turunan. Taruh pulawan na puang ulu matulah lusukan na ulina. Lalu lemani. Tuna turiyang na amba bunga lamay telili basay kakan na talu limbang na. Parang mapakang lontok kapa buah na karua buah nanan penanian na lo aluk makdika. Matulah katongkonan na apa. Na salaran limbua apa na tarana kaseri ala penanian na. Kumpul bayang na padang ariban boko kumpuin ko babulawan na padang ari puluan. Langan duka singa yung alam ba asir barung barana anggara ng pangaluluan sangka ang mosorang doti langi iyong ba tongkonan suang kamali manalo. O di yung tongkonan na naikon de ba di ka masuling katawlabi umpasikon na alula umpe mga santi sarat na sangka melo mo lelawan na. Tinanay na kasenga to diyan ng nurelayan inangalain to di palumpunan kadanega. Mandana lon ni daw banuan ni na hindi na tulang din ni tama balutin do daw tong bonang todorona susi sanggarian dan di papalumpur tomato magali ba daw gara-garu kasang gederan unggara kasang diang garan ang gabantara lang na parang di kamatasa ka tondo diyang puleng bang. Tumbulalan na bulan tasak kumpari bateng nanetang garawan. Tumbulalan na bulan tasak yung may lili na parang di ka matasa ka tondo ko diyang pulembang. Magalima na unggaraga sang gederan kumombo sang tiang garan to tiyong bakdo may lili na parang di malinding. To daw parang nanay bendang Tony po daw tumuha ni Alwang ina sa pembarani Pak Gantianan. Tony po tampo matodok na lili na pasyahin na di po sa pangminangan na padang lingkid. Woi, tongkot muka pantarisan makaraing na pantalan na padang rikesu Pak den na panta anakan dolo. Na tarana kasa bulong di po ada na po ba na limbang di po kalau dengan kopeng tongkol duka pantarisan makalaing
tondo ko pangululuan sangka laku kuwa upu kupangiling kontong kabutuan ta kitam dem balatedong kakiu baranda kamati ada naranti kalua kamati tan tondo ko rongko to date talambi kanete batulap parang tondo ko pembas siang rodi pangeteran tidak untuk name soro gayang lombok na titanan lola tondo ko na salebiti daenan na sirang na hidamle di taran kadandanan sangka na diluluan dandan palelehan na po ayo silde na napododo sangkalan ma na tidaw kaya nga ma dandan siman rara ma paran tabi tahtor moroko taun isu paraya mo belan na pagombong batang di kalen na laung pakumalar katondon to batang na anak na tampo kaya nga gusto na kirakan sula sile to barra na kulo kayo ko apa na leso maruan na dalu sang pulanan na limbong maalimbing pala kasing makulang butaru noroko sudeng karara apa to kumima kalampuan kamat sura nasang katim denan paagama ini timang maung bulan matang kiseno kikala paparaya matalo tangpoka na katongkonan taki timang mak mulorolong kiran de maao Kata-kata untuk hari ini panas bos. Jangan lupa minum kopi. Iyo tama berangnya pa sabaya te lulako haji jadi nating kay mani bay maninang kakyang kanila umay ta maabiswa ya te panturun na Yunan Kadir Yunus Kadir padi ko kabiasa Yunan iyo almarhum Yunus Kadir tabe ta maabiswa pada na lakway tabe karena memang dispesialkan dia. Ya, nah makanya mesti supaya
Yo, ulang lagi sama kau yo. Yudi, tadi di sini lagi. Sejodoh ya. Felix Marcelino. Ya tetap pun nama pinate masih kete. Pinate rumah pinate tamu ini kete. Lama-lama nanti temen tamu dari pertama di sini. Kalau di koridor itu. Ih, cantik kan. Foto. Vente tanto io. Foto tanto io. Asik iya. Gimana? Foto tanto io. Kakak foto tuh dulu tuh kak. Lagi. Ih, di sana mau foto. Nah, pakai kita alam. Jangan ini. Bentar kak. Fokus sana.
Bako paparia, pero tong kanto na kanay kujerong toro sa batay pata sa nilang rante. Yate, yato de yan na terong keluarga siya o patoro ni dolo arapat. Jadi yatu terong toro itu kami panitia o gana sama mo. Iyo tayo mora tang di sangay itu terong toro. Iyo doki kanini kwa ona. Siamo tolemi. Non come di venire. Ah. Demo ku benteni na ku randing. Kumbara ko matente. Bang mo pagbaita natin beta ikapang yung bayang pulo na sa kakayan. Sila tayo ba tama le? Iya, tayo na. Bayang pulo na sa kakayan. Kaya. Sudah masuk Pak boleh. Halo guys. 1, 2, 3. Oke. Sini. Piringan tato teh nyamuk. Mana amo? Tak mau tanda ko di-share ke tata. Nah. Iya, informasi ada sebuah HP yang sementara dites di Pampunan Sarebang. Laku Pampunan Sarebang dengan HP. Nggak menggunakan yang pasti menggunakan. Akses kembali. Naulah pemikiran yang kedua. Naulah pemikiran yang kedua. Kini kami kalimat ini. Terus sedikit ini Ada bagian Burake, bagian benar tuh. Dari kali bapak bagian dulu, benar itu. Nak kuali tek komen teh Anastasia, nak kuali bagian Burake. Benar mantap. Oh. Kalau si makarat kata ewain itu kan, kita aku kali ya, biar atau kami bisa. Kita aku kali ewain itu le. Kan apa? Kita uang. Kopi, Kan apa? ah, ini yang bukan nenek yang ibu landai tinggal deh. Ampun, rekan nenek lantai. Iya, bola. Dan namanya. Duduk kata ya. Oh, kumbai dan itu
Po ano eh. Pondok tahu. Kadang-kadang itu ke muane turayan na po ini balan dali. Oke. Apa ya? Apa nih kurang? Oke, baik. Iya. Salam ala ko tantaku Mama Chika. Oke, mbara Mama Chika. Salamat de Nelly sampai tulikan. Mbara Mama Chika to. Bawah. Di bawah. Oh, paling bawah eh. Ama anak Chika. Bisa ngambil barong gitu. Mutiara Barung. Nah, jebet atau kopi sini bisa aku. Kopi. Para kopi bisa kuda bisa kopi mai. Ider kakawa. Demo. Pak, mbak kena ketipu kepala pegakan tak lanjutkan nikah mantap. Mantap pengarah kopi na tole ale. Merasa kopi na tole ya. Iya, merasa. Masih mengarah tarot tadi tole ya. Kai sampai dek yo Mbak. Mbak. Warlin. Wih. Warlin senyum ke sini dia. Senyum ke Warlin no. Foto khusus. Lagi bola susi mau Kiringan teman-teman terus. mau pasiruan Mario kesiru di tangan di ketendi kakaratu. Di tontong yang masih di suling karena ada tuan mentuara dia tonton tumatangga. Anggan nade mai baling ring kalua asona rokok tam kauranan barana kalando lamba kawanganan toperan diara bulawan narebongan Itu kira isa lambanya dong. Sadara laporan kayu-kayu. Hai. Jadi foto di kalua nalembang atau di kolan dosa maran nampang leleang na pintuan lipu. Pakapan natin may salome parerong pinting pawanganan balu sudi rapa roti randuk simbolong mani lokon loy rara. Dia om. Doon nakarara ka pa hindi karu ka ang kulimbang lisa-lisang ka di darandang palelean na naitikin bong palaran nampak tang sarasuka yang tuyo tang pindaura na. Hindi inan di pipali sudungga di pesisi kesiduanan. Tangay torros yarang maalo tatay mo rik kesusiluan lante kula. Iwan delunangan Mana pagkukuha. Chika? Marasan diun kala paparaya way na pong tulak padang sakti di pamatuatan ng kapabatan na ditang kalitang tanda malina. Nanti sama anak Nelly sampai tulikan ibu tumbo pulau. Mana di request le, mana di Na siswa sundon siya miki siman tapiru ko siya miki. Siti lindo angan ga anak maladi salabong sunatena kan tinaw lalong siyoso tarapang situran dari. Nelly. Pagkapan na jumite po apa analis o karuan na dalog sa pulunan na tulimbong maarinding pala tasig maakulang mong taruno. Tarangan si pamatuain do di yung sang kapulan pangan si kawanong karungan di yung sang pilang barang. Ambil lodi di foto. Nah, di bola bayu sile na lulusan kalaman na kento ron yung masing kan di yung suling karata. 1, 2, 3. Mentuara di yoton ron to katang Kita bayar kamu Mak Chika. Kalau kumuha makaulan ni manitang ilang di niya masiri mga painitang di karatuin na. Sila tontong kamang kumula manguritan dati na lang ito kumuha. Susikan di ka ato sa lido lantang manalangi. Tingkan tugalon tumarara kalamparara na watara kay kuntiko kay tangkol no ilangi si kumarara kitang sundun di watara. Lagi. Lagi komento na katang palambiran katang paukuran lagi kuha. Kamu boleh. Bilang na ikitiro-tiro mati kung kasi matapay matama misa-misa ki pantaran na kanapan di paliw pangluluan na takdong kaisanan. Oh, belum. Kunin niya itong kuiran na itikala katang parapilalan na langan murah tak balayan sierru umpolo pamintasiwa. Kemananang munggasi ko kanalimbang tupan di undaruma kasilana koliko. Pandang siulang na sulapan dan jumbalayan na kima palimbong rokosuling karara tatak kima patasi di yung riwan malabi itang. Kumuhalin na upa, tapaupa, paraya, tapuparaya, takalo, inatang salakalo, tabori, inatang salabori. Naki dia maraton na pada pede itu dalangan bulan padalangan parayan dalangan laung kalo tangan nalang irik kena usai pak lindo mabukul lindo nabulan. Ta tontong si popa bentuan reran nonen si potan teka salle. Tontong Dadah.
Iya betul ketungkuran kemarintinan ng keluarga besar almarhum HM Yunus Kadir tungkuran Piala Kasih Pangkorean. Oke, bye. Turampo makrenang tenong tiyong makmakbo makalete rampo umtang natasik kira naman panunto di kemulannya bukutang si bendera tutun betua. Lampanar rogi katungkuran bak tulang pasundun di kamarintinan na lain deki lantang VIP. Si taruna katungkuran kamarintinan na keluarga almarhumah Profesor Dr. Yustina Takdung Batara. Keluarga almarhumah Profesor Dr. Yustina Takdung Batara tungkuran Banua Surak Bau Sanggala. Turang patungkun dan patubalik tutup keborok patubaru dan pataru di katungkuran talain deki lantang VIP. Sendek kamali tabak ramputungkun mipatulung kanan tomate. Latang pula latang nomor 2 Sidaro latang nomor 10 Misa. Katungkuran kemarintinan na Bapak Batara kembali taba. Ramputungkun natang jan surut latang pula latang talungkuran karo talungkuran kasera. Berdekat keluarga kalau lunas ada. Oh, ya nah, salam tuh. Sama ontet. Sampai kakek. Ya. Salam dari Lea. Oke, 1, 2, 3. Oke. Mau tayo foto kita sulit. Oh iya, tayo foto. Saya foto na. Iya. Oh. Tangan di bawah. Wah, bagaimana? Oh, ini tangke. Ini tangke. Tangke na. Wah, lihat foto dulu lah. Oke, mantap. Ako rin tangke to. Si taruk na katungkuran kamarintinan na bati almarhum sa Sempa. Bati almarhum sa Sempa Burake rampo metua latong kon komi lalantang talungpulon karwa talungpulon kasera. Katungkuran kamarintinan na Mama Dedi. Mama na Dedi tonton makale rampo matangyan suru latong kon duga komi lalantang talungpulon karwa talungpulon kasera. Katungkuran kamarintinan na keluarga Bapak Igo. Keluarga Bapak na Igo Buisun Burake. Rampo tongton membatu lakon nenek Nawandi. Latong kondi dalam talungpulon apa si taruh talungpulon 5 katungkuran kamarintinan na Bapak Ruben. Bapak na Ruben Bau rampo metua latong kondi dalam talungpulon karwa talungpulon kasera. Katungkuran kamarintinan na Bapak Afri. Bapak na Afri dong memang kali rampo tongton membatu lago almarhum ne Sambo Sareba. Latong kon pemila latang nomor 50 talu katungkuran kamarintinan na nenek Jas si taruh latang nomor 50 Misa. Katungkuran kamarintinan na Nenek Boko Lea Pabangan rampatang kon membatu lagu sa Nenek Wandi Isa katungkuran kamarintinan na Nenek Wandi Nenek Nawandi Wisung rampamatang yan surung katungkulan talungpulon karo talungpulon kasera katungkuran kamarin latungkulan latang talungpulon na 45 katungkuran kamarintinan na Bapak Nafira na may tanong kon kesu rampo metua latungkulan talungpulon karo talungpulon kasera katungkuran kamarintinan na siya Bapak Chandra Tanah Malaya ramte tayo membantu lagu Nenek Wandi latungkulan talungpulon na 35 katungkuran kamarintinan na keluarga almarhum Cornelius Pasang Makassar membantu lagu Nena Andi latungkulan latang talungpulon na 45 katungkuran kamarintinan na keluarga almarhum IJB Holatila Jome Makassar membantu lagu Nenek Andi Kemali latungkulan talungpulon na 35 katungkuran kamarintinan na Nenek Mala Piri Marinding rampo metua latungkulan latang nomor 2 Sidaro 10 Misa katungkuran kamarintinan na Mama Nagege Kamali Tabak rampo tongkon metua latungkulan talungpulon na karua talungpulon kasera katungkuran kamarintinan na keluarga Nenek Timang Batula Ibese Malimpong Ulu Salu rampo metua latungkulan lantang nomor 2 lantang 10 Misa katungkuran kamarintinan na Bapak Michael Jomai Murwali membantu Laguardi latungkulan lantang nomor 2 Sitaru lantang 10 Misa katungkuran kamarintinan na Mama Uti Jomai Sudiang Makassar membantu Lagu Tomalu latungkulan lantang nomor 2 lantang nomor 10 Misa katungkuran kamarintinan na keluarga almarhum Sani Andi
keluarga almarhum Sani Andi Tugesan Rampo Tongkon Membantu Lagu Tebalu telah tongkon dalam tanah nomor 2 secara sang pulau misa rombonganna Bapak Ariel Makale membantu lagu Sani Mangose Latungkon dalam nama Sani Mangose kemudian kemarin Ikram membantu lagu Neta atau dalam tanah nomor 2 secara sang pulau misa Sitaru nakakampunan kawalan tinangan minggu kali rombongan minggu kali yung setelah makale ramo marin din ate dong tongkol makakunan laki tutun kaboro lakuan at tumate siulang na katongkonan kawalan tinangan minggu kali yung setelah makale ramo punta tatasik kira makaman untuk yung pulawan ni bukutang siliran rampo metua katongkonan kawalan tinangan keluarga almarhum ne Karen Simbuang Burake, Rampo Metandamali, Tutun Kaboro Lakonita. Sitaruna Katongkonan, Kamarintinana, Matius Tandigau, Watu Bapak Selin, Jakarta, Turampo Metandamali, Tutun Kaboro Lakotobalu. Katongkonan Kamarintinana, keluarga Bapak Elda, Uwan Dula, Rampo Metandamali, Tutun Kaboro Lakotobalu. Lamenta Makilan, Talung 5, Katongkonan Kamarintinana Mama Kevin, si Mama Kevin, Buisun, Rampo Metandamali, Tutun Kaboro Lakosene Wandi. Katongkonan Kamarintinana keluarga Lingga Balikpapan Kalimantan Rampo Metandamali Tutun Kaboro Lakotobalu Lamenta Makilantang nomor 2 Sela Kosang Pulau Bisa Katongkonan Kamarintinana Bapak Randi Lapandan Rampo Metandamali Tutun Kaboro Lakotobalu Mamat Lamenta Makilantang Lumpulong Karota Lumpulong Kasera Katongkonan Kamarintinana Batina almarhumah Mama Angin Bang Batua Kamisa Rampo dan atasnya kira makaman untuk di Pulauan Ibu Butang Sini dan Rampo Matangkian Suru Lamenta Makilan Wisma Rotterdam Tu Rampo Metandamali Tutun Kaboro Lakotobalu Lamenta Maki Lantang nomor 2 Sela Kosang Pulau Misa Katongkonan Kamarintinan Nasi Nene Aron Buisun Rampo Metandamali Tutun Kaboro Lakosene Wandi Lamenta Maki Lantang Nasi Nene Wandi Nana keluarga almarhum Nenek Karen Burake Rampo Metandamali Tutun Kaboro Lakoneta Katongkonan Kamarintinana minggu Nagi pala susi mo sa ngararata may melong kin bukay ulang miki suling ngararata ta patunay kakaboro patelentek ta di belu mana apal ko inan pura di papatuangki din na siupa na katongkonan ta sumpulang alolo ko na upo pendaunan na natang lapin nilakan natang pesanisia Mentu ana painan kalua ta masolana salidan ta mate ranti kalua tasik ta mate tandum masya-sia iti mang maulolong di rande maao tang kelesoan. Betambah kaboro lako dirga. Panggilan kedua kepada dirga dimohon ke lantai 1 lakian. Di Parampo kaboro lako kaleta kumua kita rarabu Rampo Matangkian Suru, la Siti Tobalu, la Siti Roki si Bapak Naipang. Mana makanya? Bapak Ella mana makanya? Masih berjalan. Boleh Pak, satu dirga. Dirga ke lantai 1. Protokol dirga. Nanti lewat sana gila. Masuk ke pit. Besar berlani. Rombongan sama cumai rombongan nasi akomodasi tongkonan palabra lihatung tongkonan Pak Pulungan keluarga insinyur tongkonan Pak Pulungan lihatung tongkonan
keluarga Mama Kren tongkonan Pak Pulungan Liatung, Mama Kren tongkonan Pak Pulungan Liatung, Sangkadan Juru tongkonan Pak Pulungan Liatung, rombongan dan di jaringan Pak Pulungan Liatung, rombongan keluarga ini Tombong rombongan kapal pokoknya tongkonan pokoknya Liatung Salah, rombongan pemerintah tongkonan Kalimbang Bangpangan Makale, rombongan Noel Papa Noel Makale, rombongan. Oke, dari mana ini? Pare, Makassar. Oke, Makassar juga. dari Makassar. Rombongan hasil rendahan Tanggulungan, tongkonan Pak Pulungan Liatung, rombongan Nenek Ria, Salualo, Lampio, rombongan Nenek Angel, Pasang Batu, Patua, rombongan keluarga almarhum Cewarisi, Pak Nenek Lai, Makassar, rombongan keluarga Nenek Oke. keluarganya Koko Turu, Sekon Lapandang, rombongan hasilnya Alen, tongkonan Nekalani, Pakasikan Liatung, rombongan Bapak Amos, tongkonan Tombang Liata, rombongan Nenek Mika, tongkonan Pak Pulungan Liatung, rombongan Bapak Alim, Pak Pulungan, rombongan Mama Desti, tongkonan Pak Pulungan, rombongan Bapak Rafael, tongkonan Pak Liatung, rombongan Bapak Kesan di Bayangan, tongkonan Pak Pulungan, rombongan Pertama, kedua, baru ini, baru ini. Iya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat segala. Ya, Tete. Patung Lea, rombongan lagi warga almarhum Bapak Nelly, Burake, Oke, baik. rombongan Lampung Rinding, rombongan Kalembang Lapandan, rombongan Nenek Allah, Liatung, rombongan keluarga Nenek Ferdi, Kakak Debani, rombongan Nenek Endi, Liatung, rombongan Lampung Marcel, Liatung, rombongan